Benim ismim Zaman Erdem. Evet. Benim şu anda benim yakınlarım 4 tane çoluk çocuğum gitti. Eşim ve birlikten 4 kişi. 6 benim abim gitti. Annem gitti. Yani toplam 22 kişi şehit verdik. Şimdi ben ben de kurucuydum o zaman. Ben de mevcudeydim. Yani benim şahsım şimdi aşağı mahallede ben nöbetteydim. Baskın oldu. Belki 200 kişiye yakın köyün etrafından tutmuş insanlar vardı. Hatta 70-72 tane sada roket mermisi atıldı bize. 7 tane tezbitli olan 7 tane laf silah atıldı. Ondan sonra 3,5 saat biz çatışmada kaldık. Çoluk çocuğu yani 3 kişi köyün içine süzmüştü. Köyün içine şimdi bu insanları topladıktan sonra biz konuşma yapacağız diye okulun yanında taş toplandılar. Ondan sonra bunları tarama yaptılar. Ama amacları neyse, amacları benimleyse, yani köylüyse, kiminle olsa, yani 2 yaşındaki çocuk katil edildi. O günden bugüne kadar hiç kimse bizim hakkımızı araştırmamış ve bugüne kadar bu zulmü çekiyoruz biz. Ben bunu bütün Türkiye devletine sesleniyorum. Benim hakkım kaybolmuş. Yani bugüne kadar benim hakkımı araştıran bir insan görmemişim yani. Valla 3 yaşında 3 aylık da vardı, bir senelik de vardı, 3 senelik de vardı. Yani böyle çocukları komple topladılar, orada katil ettiler. Bütün çoluk çocuğumuz komple oraya toplandı, ailemizle birlikte orada katil edildi. Valla bu katliamı yani biz terör amacıyla diyoruz ama hiç belli olmayan, yani ben araştırıyorum, hiç belli olmayan kimin tarafından olduğunu ben fazla üzerinden durmamışım. De farklı insanlar varmış, yani bu terörlerin içinde farklı insanlar varmış yani. Kendi gözünün elinde gördüm. Askeriye Çantaş'ta vardı. Yani yayan askeriye bize yetişti, hala batarya gelmedi. Bataryayı yanlış yere sapladılar. Ben bundan şüphe çaktım, yani başka konular var piyasada. Çünkü 3,5 saat ben burada çatışmada olduktan sonra yani hiç kimse yardımımızda bulunmadı. O günden beri ben araştırdım, yani tabii başka parmaklar tahmincem varmış içinde. Yayan askeriye yani Çantaş'ta vardı. Bir tim orada yayan ateşin altında adam geldi köyün içine. Hala batarya. Şimdi bizim bizim ve Baykan'ın arasındaki kilometremiz 8 kilometre. Yenice'nin karakolun oraya mesela 5 kilometre bir mesafemiz var. Hiç kimse yardımımızda bulunmadı. Yani 3,5 saat biz burada kendi imkanıyla biz bu ateşin içinden kaldık. Müdahalelerimizi yettik. Ondan sonra bunlar köyün içine süzmüştü. Çoluk çocuğu toplanıp da orada katil ettiler yani. Hayır, o güne kadar biz terörle ne bir ilişkiliydik ya bir şeyimiz yoktu yani. Olaydan sonra ne olmuşsa olaydan sonra olmuş yani. Vallahi raporlarda benim pek fazla haberim yok yani bugüne kadar. Çünkü niye? Benim şahsım geçen sene bir kanun çıktı hakkımızda. Ben o raporu istendim, yani o rapor var yok ben daha araştırmamışım yani. Khaniye kadar razıyım bu mevheden getirmek atiyem de rabune sere hem hamiş kora herkes tırsan. Onu milisajı vaka ağır ama ökriye ateş kiriye. O ama jilonda evlanda ancak o çare kare gün girtun hatta ki girtun Londra'na. Kader ma olayı tırın sakini az rabum hatım çöme vederi. مرنتي كوجنا ليش يوم برمك تبي محمد رقصي عرديه صف جناي تاني رحت ده أبو أو جني واحد في كاتو عرديه محمله أبو جمرة جو كام راس كم راس كل بولي دا ديوار ومكير لو أصلا أنا بقول مكير لو لاج ملاد راقوت أو كير قيرين قن حميد في حسيا ما قد تشورة جنازة إخوة أنا قلت وين حسيا أو هاتي جفا قلت والطرافة قلت سيشة حبا قرتيو بيجي شو ده حبا كم بيس حبا قرتو بالوشو جبی خانی برو جبی خانی و جبی خانی برو باشخه نبا گند وانات بو وان سه خانی ها گرت بو جنازه این در حیسر ما بو و کچکاوی ما بو ده حبزارو که تیم جیل ما بو بارشو که ده کرکی و ده حب کرکی تیم جیل بیاری بلد وی خانی طرف درخشون برو نبا گند وانات بو ماش طرف واد درخشون برو هم موزی چار نکار والله چوا وریس دریش کی وسا برش موزیات کشیانا ملوان نتساقي ملوان صاجي مع هاجت نبكو نزا جنو زاوغا طرف واقرت نبرني والله مرة باجي مرة قوش 400 مليون من اكو ديامتنا من اكو برضه يجي كشتي ها كركيه بيها قهوه كما بصرف يعني كت يوا نوصل ها كركيه بيها بقاجي وتيا من دسي وقوتا دسي وتيا من اكو سوي ما ديامتنا جي وتيا دنگو في وداني فقي شيء اسلاماتيه
پاسا مکیبینه که نظام ازام دولت هات اسکر و جدمه هات می پیسر واشتاویش گیم گوت الکوبی حتی ناته چه چلو شوخانه قلانت چرا ناتی حتی نات تحت الکوبی درنگات بامه بخواد درنگات صابون بامه درنگات نه شوی اسکر پشتی والله سارجی باشه هات وصابون کرو درو ناکم خودت على درو إن شاء الله قواتها خودت نجمونا هيك زي خودت على درو نقص يدفين بس نجد يا خو مكشتمون بابا كده بام بيسا شش كده يا ما دابو في من زاروك دري خانيه من ويا من وفانا خانيه من زاروك وكاي كوسا هجن تفين تاخن اما شو خص خاني قلت خاني تبين انا بقول كاتش من اما انا بقول فانات بلي ما دي سافر ندوان ولا انجا قام سافر ندوان ولا ها موزيا برات كريتيم حلو كريتيم ليبون ما شاء الله اوان حكمك يساكن او نكون وطن انا بقول شيء أري والله خواكاي قد حبل وير جوربون قوياكي قول لي الوجه ختم قال الوجه وما يقول لا فشكه كم مايه بقول قبل فشكه ما بسكم بغبي بمرا هذا جرجمه حبو جنازه ديتيام حبو راس كريه حبو مشان الله ولا كريه ما قيامات راكي يا قيامات حتى دنجي مشوا قند جوري ساكرنا قلنا والله دنجي ويه دجارات تدي شديد كري دجارة قو خر مقول بوكي بام بوكي بام مقول والله لو بارك درب خاني جنازة جارك جانك بوكي جو قلنا أقلم مقول خدي كيف شبابي الجانك دي كوشر صار وأشون والله ده مسكتي حميلة شو الأرضين